Zdravo svima, danas sa vama delimo uzbudljive vesti. Vaš Berlit Speaking Tutor ima novu nadogradnju. Od sada ćete moći da vežbate konverzaciju uz pomoć visoko kvalitetnih video avatara. Pogledajmo kako to izgleda. Ovo je sistem koji već poznajete. Polaznici komuniciraju putem četa, a konverzacija se odvija prirodno. Sistem ovdje automatski beleži ciljane reči i izraze koje ste savladali tokom lekcija. A sada pogledajte istu sesiju sa video avatarom. What job title or field are you interested in? I would like to practice job interviews in the field of education, and I'm looking for a role of Director of Education. Great choice. I'll be the hiring manager. Let's begin the interview. Can you tell me about your relevant experience in education? Yes, I have a lot of relevant experience. I can highlight my time as a quality manager of instruction in a global company where I was in charge of hiring and training instructors and measuring the quality of the outcome of the lessons. Kao što vidite, video avatar čini cijelu simulaciju znatno realističnijom. Istovremeno, zadržane su sve bitne funkcije. Tutor vas i dalje usmerava da koristite nove izraze i na kraju vam pruža detaljnu procenu vašeg učinka. Video avatari će biti dostupni svim polaznicima koji uče engleski, nemački, francuski i španski jezik. U više od 60% postojećih situacija polaznici će moći da svoje dosadašnje iskustvo zamene novom unapređenom verzijom My Berlitz Tutora. Hvala na pažnji. Ostanite sa nama jer vam spremamo mnogo novih mogućnosti.